tiana giti ka Kinywalo tiana yamaromo miario ki piera boro I buch mukene pe Kinywalo ki kono eto migi no ki mako gi opitimo bal mogo campaign gen gi chara buch ki tiana kono gi wajane ki per ki wari gi gang me konyo gi gwako Lutino kumbeti Ladit madoro lok me buch party wachane chara dong tie ikin me gwako Lutino miario 280 nama madwong chana gera budget tie me gwako Lutino pa mabuc magubino ero no pidwe chaka bichele ken kado kar no mwaka chela rio no dong doko duongo ene dong mia chel mon ma ke mago manogi tiki igi gi charo gi nywal ki buc bene tie mon ma ke mago gi no gi tiki Lutino bene gi tie attachment ene bedu tie ke nero mot I prison chalo zera for example giti wakigang kwan nursery school maka yobo kama Lutino mogo mano Kinywalo ki vuj gi beri ye gi don ye I think I've been there anel ginani kako meri giti kok ni chiane pe atamani dul madon chalo jealous justice law and order sector mir gunen kako meri giti kok ni chiane pe atamani dul madon chalo jealous justice law and order sector mir gunen ni Lutino pa jomano giti vuchi ke konyo gi ning we kwogu mete ngo ko makramo timne Latin mene makramo ter ke mene I vuch ka ke ter ke mene vuch kar mene mano mer ke dwa kwere chen gang ka ke dwa ko chen gang ke dwa ko kwe ka ke tere foster home does it apply so that ka mene ke gonyo no romo dugu gang some of these people are capital offenders no timo bal madon gwa ko ne ko tware gwa ko timo ke mo inge atini pobo aki vuj dire onyo dire maja kenti wachine utiki cham gwak pe dwe chiel dwe ario ki ken it is also very tricky ka ngar mo ni keto kong ni ubiro ki iye era ki tuwe pe mwaga bero iwi timo nga manyute probably Latin tika don obokar no tika chako P1 ena fun mena tika aai kwe tika aai ki vuj it's a two-way system namente o medlim Gameto wajini ni buch machalo gulu ki Kampala kan they care centers kera ti me gwaka Lutino pa mabuch ento no dong for specific time pien part gwaka Lutino pa gena yot mire I feeding ken mire jima tiana mi igi pien me igi pe giti waka in other way so any aroma deo taxpayer maraj eno waka wachi jealous dul mogma part gi karu chene I activities mogma ti specific kakiti wachi gang pa prisons ti marach magiti ka renovating ki wachi gang vuj no ti marach weka munyi wateke Kitalia kigo ke yugo prisons woke munyi fud nyingo chako bino ke nini ono giti marach endo dul machalo jealous okere chene o weko ki chako yupo jimmogo achiel aria dek wati tamani en dul achieli miro nen kong bobeda lok mtwero kany Latin mo don vuj mangeri mamani gwako nego ngari mo en men tika doi vuj psychological torture donge wiye matwal eto ka ke tika yipo chiek mano kwa ni Latin no miro po beri vuj mamani ke twepe mwaka bero en ko mwaka der miro ke kwanya kingo ki od vuj those are things ma dul madon chalo en romo bino kwede lupiri da romo konyo miyo advice it mege mano giti vuj ki Lutino gi weke nen bene ni Lutino ka ke bi kwanya ki bod megi gi ke chwalo gi kwe otherwise anero tateke mani jaratie ento miro kenen kitma kitiago kwede bene peko